نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama on tolnama ka radio City FM immorde koloma 88.1. haray oɗo radio ko radio mo tawi himo wallirde on ni nde tawde ngal ɗo ballal no hewtude on haray tigi tigi on hiɗo weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna. hiɗe weltani journaliste ɓe wonduɗen gaɓen ɗum ko nene men Khadija e nene men Maymoun ɓeɗo no wakkilani en fota hiɓe weltana hiɗe weltaniɓe weltani hooreɓe maɓɓe ɓen ha e jooma radio on fof e maɓɓe yo allahu yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi. haray musidɓe julɓe tedduɓe komin oɗo musidɗo mum Mouhammad julde Diallo jibinande Bagnan Labe andiraɗon Bagnan technology service e laawol KISAL. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko tolimoɗon e oɗo émission hande karamo ko meɗen Oustaz Mouhammadul Amin ɓe senike wano gelorɗon noon hiɓe wowi en addande mawduji labaɗi. hande kadi ɓe senorani en mawdo oɗo ko mawdo mo tawi himo hitti ɓayru ko mawdu mo tawi si oɗo gollitirama haray probléme fof lanni haray probléme fof iwi haray moƴƴereji ɗin ɗi tabiti. ɗulle ko honɗum ko fiiko ko wiyete nunɗal. enen noon hande lagine hiɗen seediti ko angal nunɗal woni kon ka leydi men ɗo. en torki allahu subhanahu wa taala ɓe nunɗaɓe yo allahu on newnanɓe ɓe nunɗa nunɗuɓe ɓe yo allahu on tabintinɓe. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko tolimoɗon haray miɗe wiya on tafaddali ya Oustaz. bismillahi rrahmani rrahim wa usalli wa usallimu ala ashrafi l anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa tibbil fuad muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ila yawmi ddin. uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatu ahlul janna tahiyatum yawma yalqawnahum salama. assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. e musidɓe julɓe bisnillahi jalla wa ala wano cheikh Mouhammad julde makri ni min inde an ko Mouhammadul Amin ibnu Abdoul Aziz Ba jibinaɗo kaytunte ba ko biya laɓe yaltuɗo kulletu da usuluddin aljamiatul islamia almadinatu munawwara ndi leydi innetedi mamlakatul arabiyati saoudia. haray jeeyaɗo e du'ate en wonɗo Conakry ɗo. haray toujours ko o radio barkinaɗo no ɓe makiri noon City FM 88.1. haray numéro radio on ko 622 83 46 46. haray toujours min cheikh Mouhammad Jolde no makirɗo noon e haray ko fi e nunɗal. ɗum noon nunɗal ngal julɓe ɓen no hato jini andugol affaire o nunɗal. nunɗal ngal cheikh e al adlu ko innete nunɗal arabu no inna ɗum al adlu. al adlu diddo zulm. nunɗal ko contre tooñe. ka nunɗal naati o tooñe yalti ka tooñe woni o nunɗal yalti goɗɗum e mum yaltinayi ɗum. al adlu ismun min asma'illahi jalla wa ala ko inde jeeyande e inɗe Allah ɗen jalla wa ala. ko nun ɗon fawwal hakamul adlu kanko woni ñaawo won nunɗuɗo Allah subhanahu wa taala. e wal adlu ko honɗum wiyete nunɗal cheikh wadu kulli shay'in fi mawdihi. hatha huwa al adlu. waɗugol hunde nden kade hani ɗon ko ɗum ɗon innete nunɗal. ko noon noon no wano woniri noon zulme on kañum kadi wadu kulli shay'in fi gayri mawdihi. waɗugol hunde nden ka wona place mum ko ɗum innete tooñe. allahu jalla wa ala o yamiri en nunɗal o yamiri julɓe ɓen nunɗal bil adli ko ha yeferɓe ɓen son ahodiɓe nunɗude son ahodiɓe hunnayi ko ɗum waɗi sika maɓɓe no doge. ko ɗum waɗi si tawi woni fof no dogude ka maɓɓe yaha toon ɓe andi nunɗal ngal ko ɗum ɗon woni ko darnata ko ɗum ɗon woni ko ñinnata ko ɗum woni ko moƴƴinta ko ɗum woni ko nafata pelleti ɗum. ka nunɗal ala o ka nunɗal ala yeeso mum ko nambara wattani yiide subhanallah. nunɗal ngal
o julɗo no duwa nunɗude fi kullil umur seh piiji ɗi fop aray iɗen duwa nunɗude e muɗum faami wa haalu rida wal gadab siɗa welti o siɗa seytini o nunɗu ko noon kañum kadi sawa wa kana al hasmu hay si tawi woni mo wonɗa mo wonɗa e weñjudude o hay si tawi ko gariban am bayidan arde mo ɓattima mo woɗɗi nunɗo e makko ganiyan aw faqiran foti ko patron foti ko baaso nunɗe si tawi on nunɗi allah walando goto moƴƴinayi ko ɗum allah walando goto yamiri o yo nunɗu ko ɗum si diallah o ala o wi ko suratu wol suratu wol ɗo o wi ya ayuha alladina amanu kunu qawamina bilqist shuhadaa lillah walaw ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'u lhawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ko ɗum jalla o ala wi on faami wala yasihu l insan cheikh daganta ko neɗɗo an yuqabila zulmu bi zulmi toñami toña toñammi toña toñammi toña wuuri donno sellata moƴƴa fen on kanay toñammi toña ɗum gasata toña on kañum kadi wona yaha toñu goɗɗo oñoɗa e makko o het saloɗamo jontude gonga makko fii tun wona on leñol gotol darini jokkirɗen nelaɗo maki da'uha fa inna mumtina acce leƴƴi leƴƴi ɗum no luuɗi enen yiɗen inna oɗo ko pulɗo oɗo ko maninkajo oɗo ko soso oɗo ko forese oɗo ko ni eni ko toñe wona kanko waɗi hoore makko e leñol ngol wona kanko waɗi hoore makko ɗon nunɗe tun onon wonɗo wo wonɗo foti ko leñol ma foti wona nunɗu e makko nunɗo ndire koni julɓe ɓen no yamira yo nunɗu ko ɗum yamirɗen ɓe enen kadi fa innama ala rasulina al balah ko wodan nulaɗo ko yettingol siɗa faala jokka ko ɓe wi kon nafitora nafe aduna e lahara si tawi woni siɗa faalaka acca sa acci fala talumanna illa nafsaka ko hoorema felɗa puisque ari timmi woodi jokkunoɓe woodi nunɗunoɓe siɗa faala nunɗu puisque aduna on ko ha seeɗani acca edna on ɗo joni yaaha nunɗal ngal ko ɗum ɗon allah walanɗo goto yamiri en koyen nunɗu wona o tigui ndaaru fi hay e hunde wona ya ndaaru mbaadi wona ya ndaaru leñol nunɗal ko nunɗal al addu huwa al adlu cheikh nunɗal ko nunɗal no laaɓi ko noon kadi wa zulmu zulumatun yawmal qiyama toñeɗen ko niɓe yawmal qiyamati koni watta en toñodir allah daali fala tazalamu watta toñodir kono honno onno wonɗen e wadde yimɓe ɓen no yewtede ɗum ñande o ñande ɓe ala e wajitorde no yurmi no holɓeni jalla wa ala o wi ka qur'an ya ayuha alladina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqisti wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu fa'dilu yani i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun allahu jalla wa ala o ɓangini goonga on o harmini tooñe nunɗal ngal ko ɗum woni goonga tooñe ɗen ko honto tooñe ɗen hotata ko e jommum sa waɗi sappordu wotoro a sappike mo sa daari ɗiyaɗa fop tatiji ɗiyaɗa fof koye ma fewti bellete ɗum sa wawi watta yiili bellete ɗum sa toñodirgol ngol moƴƴa yimɓe gaccu toñodirgol julɓe ne toñodirde moƴƴa tooñe ko nawnare tooñe ko waba nawnare arata e o tigui aduna o lahara o o sakkitoray ko bonni aden tooñowo o wiyata alhamdoulillahi ko fe wallahi allah walanɗo goto on naggay mo naggal sattugal ɗum tooñe moƴƴa accennoten toñodirde julɓe toñodir jalla wa ala o wi ya ayuha nnasu innama bagyukum ala anfusikum mata'ul hayati dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun allahu akbar la ilaha jalla wa ala o wi ko onon yo yimɓe koni bewre monden hootay e mo si tawi woni a bewi jumbitotoma
ɗa sikkude bewre ma nden kontinay mataul hayati duniya ko nema on gokkunni ka gurdam aduna ɗo summa ilayna marjiukum kaka amin woni ko artoto eɗen abbi on inna rabbaka la bil mirsad allah no ka Carrefour o sabbi summa ilayna marjiukum kori kaka amin woni ko arto ton ko arto ton fanu nabbiukum bima kuntum ta'malun on tuma min landitoto on ko gollayno ɗon ka aduna ko ɗum noon si tawi woni hiɗa andiɗa satini ɗum nun ɗum nani julɓe ɓe yo nun ɗum nani dina kanko nunɗal yamiri yo nunɗen hakkudeji meɗen nani accen ɗen tooñe hakkudeji meɗen julɗo watta tooñu dina kam wona dolo kiitu hara sa ɓornike hara nder hay hunde ala na ɗum woni dina dina penale ɓorno dolo ki molanagi yehinkino juulo ka juulirde falana kaɗimmo mum ko falana hoore mum nunɗata fenay jattay wujjay ñamay ko fof jeeyi si a hodama hunnata wowlata gonga waɗata gonga la ilaha illallah daari innitiɗo ko julɗo a sikkude allah renama a sikkude cellal ma ngal ko sikkuɗa luttay ko ha seeɗa luttata ko woɓɓe lontiɗa ɗo woɓɓe lontiɗa woɓɓe kadi feƴƴino si arɗa a feƴƴa joni woɓɓe kadi ara pellet an kadi ko a lonteteɗo an kadi ko a lonteteɗo pellet awa allah olanɗo goto yamiri nun ɗangal e men gila law ko ɗum so wattani yiili ka annabi dawuda allah olanɗo goto yamirimo yo nunɗu nunɗu min waɗima lontotoɗo ka leydi kono fahkum bayna nnasi bil adl ya dawud inna jaalnaka khalifatan fi l ardi fahkum bayna nnasi bil haqqi wala tattabi il hawa wata jokku beleɗe wonki fayudillaka an sabilillah inna alladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawma alhisab ko onon yo dawuda an yo dawuda min waɗima lontotoɗo ka leydi annabi dawuda ñawir nunɗal hakkude yimɓe ɓen ñawir gonga wata jokku beleɗe ɗen minen min waɗima lontotoɗo ka leydi ñawir nunɗal ngal hakkude yimɓe wata jokku beleɗe wonki sakko ɗum majjine e laawol dina allah kan ɓen ɓe annduɗa no majja ka laawol dina allah majjuɓe ɓen si goɗɗo majji e laawol dina allah ko ɗon ɗum wodanimo lahum adabun shadid ko lette muusuɗe ɓe heɓoyta bima nasu yawmal hisabi saabu koɓe yejjiti ñande janggo ko ɗa sikkude janggo arata miijite hulon allah yo julɓen hulo allah hakkudeji maɓɓe nunɗal ngal ko ɗum ɗon nafata yo julɓen nunɗu cheikh haray ko ɗum ɗon yamirat ɓen allah lanɗo goto yamiri nunɗal kala e alhaali julɗo on fop ko yo nunɗu ko ɗum si jalla wa ala wi in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u lhawa an ta'dilu allahu akbar hay si tawi woni ko a jon jawdi ma ala hay hunde ko a baaso koni ko allah hefti fimon koni koye ley ndenka allah won ɗon ko waɗanma ko anda hay ko jelu anda hay kon ɗum o maranma janggo fala tattabi'u lhawa wata jokku beleɗe wonkikin seeh an ta'dilu nde bonnan taw nunɗal ngal jokka aduna hun joni hun ko bonnani nunɗal ngal wata on waɗ ɗum allah haɗi julɓe waɗugol ɗum hulmini la tamilu ila alfaqiri atfan wa safaqa alayhi wona yaha innuyiɗa fiyoɗo yani ko yurmede ko baaso ay so ala gonga minunɗa e makko o ko noon kañum kadi wala tamilu ila alghani tama an fihi wona yaha oño e joguiɗo tañƴinare fi ko jogui kon inna gonga makko on inna fenade makko nde go watta nde gonga no woni Oustaz ko wona guerdede ko ɗum ɗon moƴƴa feso yimɓe gaccu wata waɗ ɗum fi yon ɗon nde ma yiɗangol ma allahu jalla wa ala yatawallal jami ko allah lanɗo goto woni heftoɗo fi fof pelleto ɗum Oustaz wa aleykum bil adl on jarama hino fawi on nunɗal julɓe nunɗe pelleto ɗum al adlul mutlaq nunɗal few duna nazar few li haalil hasm a ara o tigui darali weñjidi ɗon
ko oɗo ɓeeno jogii masana ɗum o jogaki o ko patron ma o wona patron nunɗal ko nunɗal wal hakimul adilu la turaddu lahu da'watun fi dunia. Allahu akbar. ñawowo nunɗuɗo du'a makko so torike ka aduna ɗo tun Allah jaabinay. Allahu akbar. teddugal ñawowo ɓen teddugal wonɓe hoore ɓen ñawowo nunɗuɗo du'a makko ruttetake ko ƴettanaɗo garanti jeeyaɗo ɓe annduɗa sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillah nawwoniro gaddino ɗiɗo awa jeeyaɗo e ɓeeɗo on faami ko ɗum ɗon waɗi imo hani nunɗude nawwoniro sa kono ko ɓuri bonde kon fop cheikh ko ɓuri bonde e tagu ngun fof ko ɓuri bonde kon fop ko mo annduɗa yani akbarul gadre gadru amirin amma. Allahu akbar. ko ɗum ɓuri bonde e gadre on fop on faami ko ɓuri bonde e janfa kam fop cheikh ko janfa horejo si horejo janfike holɓini aray jama on e ɓina mbara on jaram aray koye watta yiile on jaram ko ɗum ɗon aray koye julɓe watta yiile ɗum nam holɓini watta yiile ɗum nam wal hakim huwa zillullahi fi ardihi yawi ilayhi l maslum nam ñawowo lanɗo ko on ko ɗowdi Allah ndi Allah ɗuwi laamateri on nam ñaaweteɓen ñaawoɓen ɗuwi ñaaweteɓen nam nawwoniro on faami haray on ɗon koyo nunɗu goɗɗo e loyi wo heeɓi feere o foppo yo nunɗo e makko ha hetta gonga makko on gonga on ko ɗum ɗon ɗaɓɓa nam ko ɗum si tawi woni karama koɓɓe ɓe wii alhakimul adil yani faddala badu ulama alhakimul adilu nunɗo e lanɗo nunɗuɗo wa in kana fasiqan ala alhakimi zalim almuslim wa in kana salihan ka faami lanɗo haysi wona julɗo simo nunɗi haysi tawi woni wona julɗo himo ɓuuri lanɗo julɗo mo nunɗa ñaaw ko noon kadi ñaawowo mo wona julɗo o wowlay gonga hino ɓuuri ñaawowo julɗo mo wowlata gonga wowlay gonga se ko ɗum si tawi yoni ɓe wi adlul hakim lirra'iya on faami nunɗal ñaawowo on ko fi jama on wa fiskuhu ala nafsihi fasiqa yaltugo ɗeftare makko ko hoore makko na jama on de haɗe o waɗi so ƴetti ngenaari ha o feni o ñaawi fenade hewre julɓen o nambike wallahi o hettay wa zulmul hakimi ala ra'iya wa salahuhu li nafsihi kadi on faami tooñe ñaawowo on e wona ɓe ñaawede ɓen anda moƴƴere makko nde ko hoore makko so moƴƴi ko hoore makko fiyon ɗum wa dawamul mamaliki bil adli sa nani woni laamu ngun no duumi ko nunɗal ngal sabu nunɗal ngal mo ɓeyna Allah e ngu laamu neeɓu an faami ko nunɗal ngal falladdu asasul milk asasul mulki seh nunɗal ngal ko ɗum woni fandisiyon laamu si tawi ɗum ɗo waɗi hare mo be toɗoto Allah yo Allah yo laamu ngu neeɓu wa harabul mamaliki bi zulmi si laamu no faala bonde yoɓe tooñi hare mo be no huɗa ñande o ñande bimbi ɓe jemma ñalawma ɓeytigi no ɓeydo bakkatu kunduɗo yimɓe fof no huɗude sabu angal nunɗal ngal ɗum noon nunɗal ngal yo yimɓe watta yili nunɗa an faami allahu lanɗo goto no yammiri nunɗal yo julɓe nunɗo ko noon jalla wala himo yammiri toñaɗo yottagol yeeru toñe makko ara noon o yawtali keerol allah no yammiri ɗum himo ngannani toñowo on o yeetimo toñowo on
e hoore mo o ɓuri mo o wawi o heɓay adabul alim lette musuɗe yawmal qiyama. Naam. ɗum si jalla wa ala o wi wala man intasara bada zulmihi fa ulaika ma alayhim min sabilin innama sabil ala alladhina yadhlimuna annasa wa yabghuna fi l ardi bigayri lhaqi ulaika lahum adabun alim. Allah ko ɗum jalla wa ala o wi e o aya on faami. Naam. وقد أهلك الله أمما كثيرا بسبب التظالم بينهم. الله halki mofte ɗuɗuɗe sabu toñidir gongol hakkude maɓɓe. sa ndaari wono firawna en wono numurude on faami hon toni ɗum hannde yehi misra ramsis ndaara ka firawna innano himo ramsis ɗon ndaara sa yehi batte firawna ko si tawi ari tarire a yoɓino junayi jeetati yaha ndaara ɓe holle firawna moussa kono sona ɗum cheikh sa yeehi ramsis ka wonnoɗo a andata ko ɗo firawna wonno sona a yiyata. Allahu akbar. on to batte Allahu akbar. toñoɓɓe yoɓe accu. toñoɓɓe yoɓe accu. yoɓe nunɗu. yoɓe nunɗu. yoɓe andu ko ɗum woni diina kan. yoɓe andu ko ɗum ɗon waɗete ɗum woni diina. pellet diina kan ko ɗum ɗo yamiri. ko ɗum pellet si wona ɗum allah halkayɓe halka e batte maɓɓe on. pellet ndaaru yimɓe Soayba ɓen exemple kanu yabhasu nnasa asiya'ahum ne hari ɓe janfotono yimɓe cheikh ka sariyaji on tuma o ari o wasiyiɓe o wi koni wato uytuɗe peesirɗe e ɗe sariyaji ɗe wonɗon ettirande yimɓe ɓen pellete ɗum tawi ɓe tappay wano ko tiga ɓe tappa ley hum ko ŋa ɗum ɗumanno on tuma ɓe janfo ma peesgol ngol ɓe bippa bip andi buy ko noon woni e ɗumannorade peeso ɓen yoɓe watta yiili ɗi ñameteji e o tew subhanallah ɓe watta yiili sa wi bapp kum yeeyi yeeso ɗon awa andu hayɓi probléme ko ya wallini doyi wona ɗum hayɓi probléme sa waɗi bap kan honno ɗon a wonoya bip janggo a wono e bip janggo bap ko bip janggo ka yiti ka ɗum ɗon bip on ko honto kaka yite de pellati ɗum yoti watta yiili pellat wattane yiili yo peesoɓe wattane yiili yo etoɓe ɓe etoɓe ƴettanada hondu ndu nder ton yoɓe watta yiili nani pellati ɗum annabi Soaybu wasiyiɓe ɓe sali fa abaw suwana ɓe tooñi tooñugol to yimɓe ɓen ɗimmoɓe maɓɓe ɓen tooñidirgol fa ahlakahumullah allah halki ɓe. Allahu akbar. ɗum si jalla wa ala o wi nulaɗo Mouhammad sallam ko ɗum o rentini moftade e angal ñinnugol nunɗal ngal hakkude maɓɓe nulaɗo no haɗi ɗum wowata en jaɓu angal nunɗal hakkude meɗen eto ɗen nunɗal ngal tabita hakkude meɗen sen haldi en haldi hunde nden huwen ko halduɗen kon fotten ko ɗum l'islamu yamiri si tawi ɗum firtama ɗum wona l'islamu noon few si tawi a hodama windama siñama o tigui firti allah nanggay mo ɓoggol ngol ala dande yawmal qiyama pellete ɗum ɓayle aduna on ala heɓude duuɓi temeɗe ɗiɗi hay temedere on karan sa wawi watta yiili nunɗe al adlu nunɗe jalla wa ala ko ɗum si tawi woni e nulaɗo Mouhammad sallam allah subhanahu wa taala o wi innama ahlaka man kana qablakum ko on ɗum halkunoɓen aditinoɓen annahum kanu ida saraka minhum fihim sharifu tarakuhu si tawi woni ko tedduɗo wujji ɓe accitamo Allahu akbar ono iwi ka kelɗi mo wiwe joguiɓe ɓe accitaymo wa ida saraka fihim daifu aqamu alayhi lhadd si tawi woni ko lowɗo ɓe ala on tuma noon ɓe waɗa sariya on e hoore maɓɓe ɓe wujji yo junggon tagui sona ɗum wona noon nulaɗo noon rentini mofte ɗen sifa ɗin piiji ko noon nunɗal al adlu matlubun baynannas nunɗal ngal no ɗaɓɓa hakkude yimɓe kori koye nunɗu fa kadhalika al adlu ma an nafs nunɗa e wonki maki nunɗa e wonki maki hoorema tigui taw nunɗugol e wonki mumki kadi ɗum kadi no ɗaɓɓa e o tigui matlubun fa zulmu nafsi muhlaka yani mahlaka toño wonkiki ɗum ko halakoye wa rabbuna tabaraka wa taala yaqulu faman amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha
wama rabbuka bi zallamin lil abid laaɓi poy laaɓi pos mo golli ko moƴƴi ko hoore makko mo golli bone ko hoore makko Allah toñata jiyaɗo wama rabbuka bi zallamin lil abid Allah toñata jiyaɗo nam oustaz ko noon jalla wa ala ayeje ɓurana boyi Allah no yewti en ɗo wama zalamahumullahu Allah toñata ɓe ɓe nunɗa walakin anfusahum yazlimuna ko hoore maɓɓe ɓe woni toñude si ɓe nunɗali ko hoore maɓɓe ɓe woni toñude ko noon jalla wa ala o wi kadi wama zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimuna min toñali ɓe ko koye maɓɓe ɓe woni toñude fa zulmu nafs toñugol wonki ko honɗum woni toñugol wonki ta'riduha lil azabi faami ko weɓutugol kaki lettoto wa hirmanuha min naimil janna salo wonki mumkin natal janna la ilaha illallah ese dare ko yimɓe woni e wadde dare ko yimɓe woni e dogude aljanna ɓe ɓe piitoyo e yiite sa landi keɓe ɓe faɓɓe inna koɓe julɓe fof no hawtudude juulirde juuɗa nunɗata piiray yennodiray añodiray ɗum ɗon fabdagota ko la yajus bay adamu taskiyati a hawatatiira angal laɓɓingol wonkiki laɓɓinaki ɗum moƴƴa saabu jalla wa ala wi ka qur'an qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha la ilaha malama kala laɓɓinɗo wonki munki o malama yawmal qiyamati kala iritiɗo e bonki o perdi iritiɗo e bonki o perdi faman tatahhara nafsahu min adhunubi wa sallamaha min al uyubi wa awradaha mawarida ta wa jannabaha mawarida tahluka kana adilan maaha sheikh on faami mo laɓɓini wonki munki e tooñe o hisiniki e ayibaji o waɗiki laawol ɗoftare o woɗɗitike e ko halkataki kon haray on ko nunɗuɗo ko on ɗon wiyete nunɗuɗo nunɗide e wonki munki yawmal qiyamati amma noon man tarakaha si yotigi acci wonki ki o welsindike o ari tun e maasi e geddi o ƴetti kala ko o suɓike kala ko welata wonkiki awa haray o piiti hoore makko e tooñe haray on ɗon o yawmal qiyamati o aroyayi hara himo jogii e mande toñowo haray ko toñuɗo yawmal qiyama on jarama ɓe wi fannasu gadiyani fa mubta'u nafsahu fa mu'taqaha wa bayi'u nafsahu fa mubiqaha o yimɓe ɓen koye dawi ɗiɗi woni kan noon andi ko on ɗon dawrata e mum dawi ɗiɗi se ko yeeyiɗo wonkiki sali wonki o rinɗini wonki kin e ko boni o sali wonki ki waɗa ko boni o gerde wonki makko ki o sali wonki makko ki waɗa ko boni on ɗon dawi dawol moƴƴol e yeeyiɗo wonki mum kin halkiki on ɗon yalti koye hoore ko boni o wurata e hoore ko dagaki o ñamata o mooɓay ko mooɓi o ñamoy ko ñaami o naata kawduwano ka natude ko ɗum ɗo nunɗal ngal nafata yimɓe ɓen no yamira nunɗugol julɓe yo nunɗu ko ɗum darso yewti on jarama oustaz haray mi weltanike on min jarni en fota yo allahu subahanahu wa taala on yooɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi yo allahu on tabintinan en nunɗal ka leydi men e ka leyɗe julɓe ɓen e ka julɓe ɓen fof haray ngal ɗo nunɗal si ngal ɗo tabiti haray moƴƴereji ɗin tabiti haray o weltanama on jarnama haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen ka radio city fm haray hiɗo wawi noddude ɗiɗo numéro ji 622 83 46 46 haray ko tooli moɗon e oɗo radio ko tooli moɗon e wallitagol oɗo radio haray oustaz en min weltanike on fota min jarni on moƴƴa haray en torki allahu subahanahu wa taala on yo o newnan en ngal ɗo nunɗal ngal tabita oɗo gonga tabita haray woɓɓe senike hiɗen wernude ɓe naam assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum haray ɓeɗo senike kono ɓe sentike haray hiɓe habbita kadi haray meɗen habbi on haray de musidɓe julɓe tedduɓe wata on weddito e oɗo radio onno radio city fm haray tigui tigui woɓɓe senike kadi hiɗe wernude ɓe assalamu waleykum salam wa rahmatullah ko homɓe wonɓe on to
nam ko toli moɗon Cheikh Ahmad nam amin 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 yo Allah weltano en amin 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 koto Ahmad jogo on jonnama ko jogitoto ɗo moƴƴanani ko sugudi piiji jogitoto ɗo yo koto Ahmad jogo inchallah inchallah Allah waɗu jikku mon on jikku nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam inchallah inchallah weltano ɗo mawɓe mon ɓe moƴƴa naam haray tigi tigi on koto Ahmad jogo dey noddi ɗo ɓe holli en ko en jogi to sugu ɗum ɗo moƴƴa ngal ɗo nunɗal etagol ngal tabita haray hino moƴƴi Oustaz haray on weltanama on jarnama fota haray tigi tigi on ko honno mawdu labaɗo waɗan ɗon en ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗo wawi noddude haray ko no woniri ɗum ɗo ko mawdu labaɗo ko mawdu labaɗo haray ko yo allahu o malɗu en yo hisin en yo moƴƴinan en fiyakuji men ɗin e leydi men ɗin woɓɓe goo kadi seni ke hiɗen wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam elage ceerno Ismaila Sow Matam alhamdulillahi ko tolimoɗon ayo on jarnanani ceernoɓe meɗen ɓe ɓe gelike ɓe gelike on tiñino ko woni ceerno nam ko jannguɗo on nam ara on kadi ko reeniɗo on nam nunu on kadi ko nundal ngal no woniri ko ɗum mawɓe meɗen inni ko fiyo adulu wonde yewtude yo allahu ñinnan en ɗum kam meɗen amin yo allahu ñinnan ɗum en kam meɗen kala yo allahu ñinnu ɗum kam meɗen amin sikaji meɗen amin 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 aray kala wonɗo toñude en torike yo accu amina yo Allah newno acca yo Allah newno o acci rano moƴƴiri nam yo Allah fottindin en amin e dendanangal leyɗe hedditiɗe julɓe ɓen fof yo Allah addu moƴƴere e hoore maɓɓe amina yo Allah selli on e jaam allahumma amina haray ko jarɗugol on tugande mi andinao meɗen heɗo on ko ɗum waɗi si meɗen noddude on jarama aleykum wa rahmatullah on jarama fota haray mi weltanike on musidɓe julɓe tedduɓe ko ɓeɗo makete ceerno Ismaila Sow Matam hiɗon gelli ɓuuri duuɓi sappo hiɓe beeli kaɓe beeli ɗon kono ko ɗon ɓe woni e noddude haray hiɗen duwanoɓe hiɗen toro allahu subahanahu wa taala on yo allahu on sellimɓe jaam haray kadi ko kawtalɓe meɗen inchallah nam Oustaz e cheikh nam nunɗal ngal ka nunɗal ngal ari wo hande kadi si tawi nunɗal ngal waɗi ko gonga nawoniri nawoniri si gonga naati gonga ko contre fenade nam nunɗal ngal ko ɗum ɗon haray e nafata pellete ɗum ko ɗum ɗon e nafata e yaw aduna e lahara nawoniri Oustaz gonga on si tawi woni Allah lanɗo goto waɗi nunɗal waɗi gonga tabiti haray woni e geɓal molanalngal e hoore yimɓe ɓe nawoniri Oustaz on tuma haray e hande kadi ɓerɗe ɗen sellay naam puisque e won onno ɗum ɗon haray o gonga on andi koko fuɗata ka ɓernde nawoniri Oustaz gonga no wonde anniye nawoniri gonga pellet si ɗum ɗo fuɗi ka ɓernde anni on woni konngol ngol moƴƴay pellet golla ɗen moƴƴa pellet on tuma haray ɗum ɗon nafay fes pellet joni noon e gonga on fiɓu gongol naam haray koye o tigui andu allahu jalla wa ala no woodi kori si tawi woni o tigui andi Allah no woodi naam o andi Allah ko goto ala kafideteɗo Allah no hattani kala ko woni wo naam o liɓata hoore makko ko halkoto pellete ɗum Oustaz o waɗata si wona Allah ko yiɗi ko pellete ɗum kono si tawi woni a anda Allah no woodi kara ko honno nunɗirta sa nunɗali a wolata gonga si gonga arali ko fenade arata haray hunde nde a piita hoore makko halkotoɗa yimɓe watta yiile mum ɗum on jarama haray ko yimɓe watta yiile mum on jarama photo Oustaz ko ɗum ɗon nafata naam saabu si tawi woni e gonga on woni gonga on fiɓaki e ɓernde nden haray o tigui ko heɓatamo kon nunɗal ngal ala ko nambara tun o heɓata pellet on faami nawoniri
awa kadi oustaz singal ɗo nunɗal ala haray gurnan ɗan kara hanɗan feƴƴirta no moƴƴiri hande so daari ɗiɗo téléphone ji moɗo oɗo ariba e oɗo orange e oɗo selcom wona ɗe gollirede ko tawde ko nunɗal woni hakkude mo on ko ɗum waɗi si duumo duɗon ɗo onon e maɓɓe duuɓi sappo e goɗɗum iɗon gollidude hay goto e mo on ala e felude oya hay goto e mo on ala e lorrude oya hay goto e mo on ala e tampinde oya ko pellet ko ɓay ko nunɗal hande neɓali ko heɓuɗen ɗo nema wiyeteɗo orange moni e mobile moni ɗum ɗo fof na ko ɓay ko nunɗal gasata si nunɗal ala no ɗi gollata ebbale ko ɗi golli kon no moƴƴini galleji ɗuɗuɗi honno pelleti ɗum aray si nunɗal ngal moƴƴi aray moƴƴi yo Allah on waɗan en ɗum gila ka dow ha leyga yo taw hara tigi on ko nunɗal ngal woni ko tabiti naam jalla wa ala naam ko ɗum so wi ka qur'an hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun allahu akbar yimɓe ɓen sikku accitirte ni nani ara ɓe dardaka fiiɓe wiɓe gomɗini wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin shukran fami min jarribino ɓen e aditinoɓe ɓe allahu lanɗo goto o anday gonguɓe ɓen o sendodiray gonguɓe ɓen e fenoɓe ɓen ɗum allah sendodiray ɗum si ɗum no jiiɓi ko min e an kono ɗum jiɓaki allah jiɓaki ka makko dey ko makko dey ko ton fokkita dey ton fokkita pellet yimɓe watta yile ɗum tolle ko gonga marsata dey gonga marsata pellet ko gonga marsata pellet oustaz ko ɗum waɗi o weltanama on jarnama na yimɓe watta yile muɗum on jarama musidɓe julɓe tedduɓe iɗo wawi noddude oɗo numéro 622 83 46 46 haray woɓɓe noddi ɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam ko ceerno ismail nam ko toolimoɗon jiɓinande simbala ko mamo machallah hare on wowa wattude ɗum ɗon weltanike o ceerno nam mi weltanike o yo allah ko ɓuuri e moƴƴude amin 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 ɗo weltani o andi subhanahu wa taala mo wii nam e alwajunu feeseɗe yawmal qiyamati alhaqqu ko goonga o no woniri e kala yawɗo yawmal qiyamati ñande ane dare tawa otti o mara goonga haray o perdi ari pelleto ɗum haray perdi ari Allah dando en yo Allah o dando en ko fii ɗum wonɗe reenanade Allah wi kadi fattaku yawman turjauna fihi ɓuɗe nde ñalande nde wonɗon yawde mum dey pelleti ɗum ala jeen ko tini sifaji ɗi Allah sifori ɗin fo o baki e makko o inni nde ɗo hunde ko hulɓininde e jama watta yiili dey on jarama awa haray ko kadi komi wattata ɗon nam ko toolimo yo Allah o hokku e ridwanu o amin amin o inni ridwanullahi ko yallu e Allah on akkuban ɓuuri mawnude nam wa jalika ko on yalluye ɗon woni alfawji malal Allah jeemo mangal ngal on jarama kala ko goɗɗo heeɓi o heɓali ɗum ɗon haray o woni foron o woni fofo ayo Allah andi ngen ko honɗum woni ɗum jokken assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullah yo Allah selluge jaam nam nam oustaz cheikh nam mande itiqaɗo mande goɗɗo joguiɗo limanu honno andirta ko nde wonata ko Allah lanɗo goto wi ko nulaɗo yamiri kon nam tawi ko ɗum ɗon ɓuura yiɗede e makko ko wona ɗum nam woɓɓe seni ke werneɓe oustaz nam assalamu aleykum wa rahmatullah ko homɓe wonɓe hon to nam ko toolimoɗo inchallah nam nam o weltanama on jarnama nam ko toolimoɗo nam ɗon guelade nam min ala on e nande moƴƴa nam haray assalamu aleykum wa rahmatullah haray tigi on acce ma ko haray wawa nantodirde wawen famodirde haray ɓay ko fi nunɗal e fi gonga wonɗen
acce yewten ko tawata hara en wawayi wonude e ko halduɗen kon e muɗum yandi haray tigi tigi on torama ɗum ɗo yandi inchallah nam Oustaz نعم نولاد محمد صلى الله عليه وسلم نعم ماكي ثلاث من كنا فيه وجد فيه حلاوة الإيمان نعم حلاوة الإيمان نعم في جتاتي موي بيدين هذا بينغالو إيمانو نعم نعم أن يكون الله ورسوله أن يكون الله نعم ورسوله أحب إليه مما سواهما نعم وبكر سيني كده ويرنو دبي يدا برايده مكة نعم السلام عليكم نعم نعم السلام عليكم hono ɗannine radio on takko mon few nam joni meɗen jenti on ɗannine radio on takko mon nam meɗen jenti on nam ko onon homɓe wonɓe hon to nam nam ko honno makete ɗon alhamdulillah meɗen e jaam ko honno makete ɗon ko honto won ɗon nam wonɓe hon to nam wonɓe hon to nam haray ɓeɗo ɓe senike ɓe sentike nam ala jeng nam nam awa Allah en ulaɗo ɓurayiɗede nde yiɗata neɗɗo kadi ara ko Allah lanɗo go to yiɗimo nam nde o añata nde o piitoto e keferu ɓawo Allah lanɗo go to dandimo nam nde o añata nde o bugete yiite ɓawo allahu lanɗo goto on dandimo nam ko on ɗon ko ɗum ɗo e ɓuuri moƴƴude e limanu on faami ɓuuri welde e limanu on jarama ɗum ɗo mo si tawi ɗum ɗo o tigi sifori ni o heeɓi ko innete halawatul iman jarama on faami e beelan gomɗingol Allah ngol jalla wa ala wi innama almuminuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humu sadiqun nam no woni Oustaz no laaɓi alatuno Oustaz gomɗinɓe Allah ɓe ɓen gomɗinɓe Allah e nulaɗo nam ɓe sikkitaki ɓe tinnori wonkiji ɗin e jawle ɗen fi ɓantugol lawol dina Allah ka ko ɓen woni gonguɓe no wonire ko ɓen ɗo wondete ko ɓen jokkete no wonire Allah waɗen jokkuɓe ɗum amin o tigi kañum kadi yo o heɓu koynete sédigo finniya nam anniye ɗen yo wonu anniye yo fiɓɓugol gonga nam 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 woɓɓe seni keyɗe wernude ɓe nam ko homɓe wonɓe on to salamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah ko homɓe wonɓe on to ko daalifajo mo faytila naala to assalamu aleykum wa rahmatullah hande noon noddama nam naala to lahiro ɗon karmo koɓe nam o wel minen wakkile no minen weltani minen duwano minen toro kadi moƴƴa nam inchallah haray ko dara men jarni ɗum ɗon fota mbiɗa heewi on jentade on jarama fota on weltanama yallah on yooɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi musidɓe julɓe tedduɓe meɗen tori o weltanagol ɓeɗo musidɓe men hiɓe jogani en jannugol ɓeɗo fayɓe hiɓe jogani en internal kelɗuɗo hiɓe jannude fayɓe moƴƴa on weltantoɓe moƴƴa inchallah nam cheikh nam golleji ɗin kala ko neɗɗo gollata nam hino wondi e anniye on no woniri sidi gon niya no ɗaɓɓa e bani adama no woniri Oustaz anniye ɗen yo gooti gongo nam saabu nulaɗo jalla Mouhammad sallallahu alih w sallam nam ɓe maki innamal amalu binniyati wa innama li kulli imri imma nawa nam nam no woniri Oustaz e golleji ɗi kala no wondi e anniyeji ɗi no woniri mo be no wodani kala neɗɗo kala ko anniyi kon no woniri ko ɗum ɗon o hettata pellete ɗum ɗum noon eto anniyeɗen moƴƴa anniyeɗen wona nunɗal pellete ɗum anniyeɗen wona wowlugol gonga ara o ɗum ɗon hawrodirta e leydi ndi no woniri Oustaz haaju makko o moƴƴatna e lahara haray koye watta yile ɗum ɗon on jarama e fandare nde si moƴƴi
haaju makko moƴƴi si fandare nde woni fandare bonde aray falata aray ko hoore makko o felata on jarama haray mi weltani ko on min jarni on fota musidɓe julɓe tedduɓe onon wonɓe kadi ka laawol kisal meɗen weltani on meɗen jarni on meɗen yidde ko wonɗon e windude ko e weltanagol karama ko men haray on weltantoɓe hiɓe weltani on moƴƴa musidɓe ɓe wonɓe ɓen ka extérieur wonɓe ɓen ka yaasi haray kadi si hiɗon nderga hiɗon faala tawede oɗo mawdu on naata tun ka laawol kisal ka facebook moɗon haray hiɗon siivude nde ɗo yewtere hiɗo wawi kadi feƴƴinde nde partage haray kañum kadi hiɗo wawi jentitoyade nde kadi tentini noon si feƴƴi on famali haray ko tolimoɗon inchallah meɗe wiya on ko tolimoɗon dey e oɗo radio city fm immorde koloma 88.1 numéro on ko 622 83 46 46 haray on weltanama haray tigi tigi on koyo en wakkilo waɗen ngalɗo nunɗal e oɗo gonga nam Oustaz cheikh ide yimɓe ɓen no yani julɓe ɓen no yamira nam e asidu fil gawli no woniri Oustaz ko ɗum innete adlu nunɗal pellete on faami pellete ɗum kono yo yimɓe ɓe nde ɓe wowla yoɓe nunɗu nam mo wowlata gonga ara o nunɗa mo wowlata gonga o nunɗa pellet ndaari gongaji ka waylitete penale mo beeno ƴetti no wowla hunde no haɓɓa pooɗa yimɓe ɓen e muɗum tawa ko fenade ɓe ndaari nambara a sikkata ko lahara fo kita a sikkata ko lahara fo no hulɓini dey ɓeɗo ɓe anditali nulaɗo Mouhammad sallam nam ɓe maaki nam inna sidqa yahdi ila al birr no woniri wa inna al birra yahdi ila al janna no woniri wa inna ar rajula la yasduq hatta yuktaba inda allahi siddiqa nam wa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nari nam wa inna ar rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda allahi kadhaba kadhaba no woniri Oustaz jarama on faami e gonga on pellet gonga on ko ɗum ɗon woni ko fewnata neɗɗo pellet e laawol dewal Allah pellet ɗum on faami julɗo feeway o jokka gonga ha Allah o lanɗo goto on waɗa mo gonguɗo Allah o lanɗo goto yeeto malaika ɓe winde oɗo ko siddiqan ko gonguɗo allahu akbar wotino yatugara o windama siddiqi yawmal qiyamati saabu gonga ko wolayno katna ko ɗum ɗo ko welo welo ɗum ɗo ko martaba ɗum ɗo ko moƴƴere yo allahu waɗu en yimɓe gonga yo allahu waɗu en wowlayɓe gonga yo allahu on waɗu en kañum kadi yangantoɓe fino gonga tabitira e ndiɗo leydi men nam awa fenoɓen fenade ko naɓata goɗɗo koye fujur keferako o tigui o jokka e fenade nden ɗon ha o wowta fenade nden ara o wawata wolde sowona o fenu ha Allah lanɗo goto yamire malaika ɓen winde oɗo ka an ko lawhil mahfus winde oɗo ko fenowo allahu akbar omo haylade ka leydi ɗo anda o windama ko fenowo ɗum no hulɓini on faami ndaare ha joni yimɓe ko jokki penale ha joni ɓe pentirino penale ɗen susata wide on tigui ko fenowo kono wiyete ko waɗowo affaire wiɗe ko waɗo affaire nam ko penale pentira ɗo ombo andi ittiri penale ko woni jinnude ndi leydi iwi 1 à Z gila ka dow ha ka ley gila ka dow ha ka ley ɗum no fenede ɗo toon jitoon wona ka biroji wona ka juulirɗe wona ka yeeyo leyɗe wona wona fi yeeyoɓe leyɗe kan Oustaz si tawno hara ɓen kan gollirno o mako mon ɗo harayno ɗo e kindiya darnanoma ɓen no bloki yimɓe ɓen angal darnugol kala ka goɗɗo darni ɗum woni koko moƴƴi o ɓannay woɓɓe takko ɗon eɗen andi ko noon saare nden ɗo darnira ha ka fewndi ɗo kala ka goɗɗo janfa o jatta leydi o hulay darnitugol ɗo o hulɓinay kadi ɗuɗuɓe ɓen kadi hari darnali ko ɓe ɓe nunɗa ka leyɗe ko ɓe haɗi hakkunde koya e kindiya fotta hara no fottino subhanallah pellet woɓɓe ɓen nam ino woodi innitiɓe ko julɓe pellet acceɓe ha tumbere jemma sottina borno yaha ɓora borno waɗa ɗo e leydi goɗɗo allahu akbar daari ko o tigui woni e naat kala noon waɗɗo ɗum ɗo wo o heɓata urengol aljanna allahu akbar no hulɓinide julɓe ɓe yo accu ɗum nam ɗum wattake pellet Allah harmini tooñe e hoore muɗum o waɗi tooñe ɗen hakkude men ko harmi
إني حرمت الظلم حديث قدسي الظلم ظلمات يوم القيامة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا mi harmini toña no yewtinoɗen e ndeno nawoni rusa wata on toñidir mi Allah harmini toñeɗen e hoore mum kanko woni wawɗo kanko woni waɗowo mo landitatake o harmini ɗen e hoore makko an wona an noon Allah ammo laamaki on noon ammo laamaki on noon ko ɗum toñanta mo tawoyta o wi'i toñata an taw yo mon a wiya toña harayɗa heɗa subhanallah yo yimɓe watta yeli sey fa sidqu min akhlaqil mu'minin gonga gonga gongol ko jikku gomɗin ɓe Allah ɓen ɗum ko sifaji Allah ɗin jalla wa ala wa man astaqu min allahi ila ko hombo ɓuuri gongude Allah ko wa man astaqu min allahi hadithan ne ko hombo ɓuuri gongude Allah yewtere ko yon gonga ko ɗum ɗon Allah yiɗi فالصدق من أخلاق الأنبياء والمرسلين سيف نوال الأستاذ غونغا وجيكو جي النبا بين فلتلو انولا بين فلت على النباجو على النباجو mo anduɗa suwana o yamiri yimɓe makko ɓen gomɗingol nam o haɗi yimɓe maɓɓe ɓen yimɓe makko ɓen fenade annaba ɓen fof ko no yamiri kono yimɓe maɓɓe ɓen boyi yedduno ɓe haɓiɓe saabu ha sidaku ko noon joom gonga kadi wolowo gonga sa haɗi yayni ɗum ɗo moƴƴa ɓe haasoma ɓe haɓama saabu ko wonɗa wolde gonga ko pellete ɗum wokko yon taro gonga wara wolali ɗum ɗon moƴƴa haray ɗum ɗon moƴƴa fes on jarama yimɓe gaccu ɗum ɗon on jarama fota oustaz nam haray ɗo darane en darde noon no leer men on mutike haray ko seeɗani heddorɗen e minute aji ɗin ɗo haray nam miɗen darne en ɗon darde oustaz ko ɗum si jalla wala o wi fa innahum la yukadibunaka walakinna zalimina bi ayati llahi yajadun on jarama fota albarka wona ɓe woni fende ko ayeji Allah ɗen nam ɓe woni fennude awa on jarama albarka haray min on inna nen ko Mouhammad Julde Diallo jibinande Bagnan Labe numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 ko toli moɗon ka Bagnan technologie service fiyen wallidir no jangguiren namo sage awa cheikh e weltanike ɓe e weltanike e yimɓe men wonɓe ka yaasi ɓe moƴƴa heeɗi ɓen ɓe weltanike ɓe moƴƴa inchallah e ɓe ka leydi ga fof heeɗi ɓen ɗo min inde nden ko Mouhamadou Amine ibne Abdoul Aziz Ba jibinaɗo kaytude ba ko wiya Labe aɗa yaltuɗo kulliyada Usuluddin numéro angon ko 622 21 11 98 haray ko woni numéro on haray toujours min weltani ko Mouradou moƴƴuru en weltanike journaliste ɓe waɗa ɓe ɗen hejjude ɗo Maymouna Bangoura en weltanike ɓe moƴƴa en weltanike directeur radio on e golloɓe fop torki Allah yo Allah okkore no waɗen amin amin yo Allah lanɗo goto o moƴƴintimeɗe amin kala heeɗi ɓen fof yo Allah heeɗuɓe aljanna amin torki Allah yo Allah okkoen nunɗal amin e leydi ndi amin yo Allah lanɗo goto waɗen woloɓe gonga amin yo Allah o jokkin en gonga okkora no waɗen aduna e lahara yo Allah tertin en ko wona gonga Allah e moɓo yo Allah dande en lancade torki Allah faabo yo Allah faabo amin ko nafata en wo leydi ndin aduna e lahara yo Allah okko amin ko lorrata en yo Allah pottin e meɗen amin ɗi du'aji wonade duwade yo Allah jaabin e hoore amin amin yeɗiden jannatul firdaus Allah walla julɓen walla l'islam walla walloɓe l'islam ɓe jawridi yo Allah yoɓmo ko ɓuure moƴƴude e golloɓe fof Allah yeɗoɓe jannatul firdaus amin amin rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam shukran lakum wa baraka